Bodiredi jo bo nang le dikitso bo le botlhokwa mo tebelopeleng ya lefatshe leno. Banana ba rotloediwa go inakanya le temothuo go lwantsha letlhoko la ditiro. Fa University ya Botswana e itlama go ema nokeng tlhabololo ya metshameko. Ndere go lebeditse motho wa itse gore go amogele nna ke bidiwa Regional Richardson. Nna ke Lucia Ramasumi ga re se re na le tshebiso sekolo ena ranola ka puo ya diatla. Fa re tsana mo go tsone Tona ofisi ya Gatautona re ka bomorwayeng a re tebelopele ya lefatshe ya Vision 2036 e supa fa badiri ba dikitso tse di rileng ba le botlhokwa thata mo go tlhabololeng le go godisa itsholelo ka ke mo go leng botlhokwa go beeletsa mo go bone ka bile lefatshe leno le na le maikaelelo a go fetoga go nna la itsholelo e kwa godimo. Se se builwe kwa phuthegong ya ntlha ya badirela puso ya Public Service Human Resource Leadership mo Gaborone go rata maranyane wa bega. Mo nakong tsa gompieko tse maranyane a tsweletseng ka go gola ebile le gone a laolang ka fa batho ba berekang ka teng, tiriso ya maranyane e botse ditsela tse dišwa tsa pereko le tsone dikgang tsa papadisano ya bodiredi. Ka jalo, seo se bakile gore seabe sa bodirelapuso se nne botlhokwa le go feta. Tona Morwayeng a re bodirelapuso jo bo berekang ka natla ebile bo tsibogela diemo ke jone jo bo ka kgonisang lefatshe leno go atlega mo maitlamong a lone a tebelopele a 2036. Since Botswana aspires to transform from the status of a middle-income economy to high-income status, this transformation should of necessity. Lefatshe la Botswana le na le maikaelelo a go fetogela mo go nneng lefatshe la itsholelo e go godimo. Phetogo e tshwanetse go remella thata mo go ntsheng batho ba dikitso tsa selebego se se rileng gore ba ise lefatshe la Botswana pele. Re batla tsela tsa go fetola bodirelapuso jwa lefatshe le gore le nne la maemo a kwa godimo. Ka go dirisa maranyane le go dirisa dilo tse dišwa go ira tiro ya setšhaba e ka mmeletswang mathe ke mafatshe a mangwe. By embracing digitization and leveraging modern technology, we are not only transforming processes, but also fostering a culture of continuous improvement, making the public service a model for innovation and excellence. Tiriso ya maranyane e ka thusa mo go tliseng maduo a go godimo mo tirong a bo e thusa mo go tlhaboleng itsholelo a lefatshe. We need productive and competitive human capital as an enabler not only for the re tlhoka badirelapuso ba ba natla ebile ba le tlhaga mo tirong ya bone go thusa mo kgolong ya itsholelo a lefatshe. Maikaelelo a lefatshe leno ke go ntsha badirelapuso ba ba ka phadisanang le ba mafatshe a mangwe ba ba ka dirang le mo diemong tse di thata. That is not only agile but as future ready to navigate through complex challenges. And this marks a tiro e ke tona thata ka e supa leeto la rona mo go berekisana mmogo go tokafatsa bodirelapuso mo public sector. Phuthego e ya badirelapuso e solofetse go wediwa ka la botlhano kgwedi ya LWETSE e le 13. Go rata moranyane, BTV News, Gaborone. Badupi ba dibuka ba kgothaditswe go inakanya le tiriso ya maranyane a sešwa go tokafatsa ditirelo tsa bone. Se se builwe ke baitsanape ba go dupa dibuka kwa phuthegong ya badupi ba dibuka mo Gaborone ke kantse Khumalo ke yo. Tiro ya badupi ba dibuka ke go netefatsa gore badirisi ba ditirelo tsa bone ba sala morago ditsamaiso le go hema bonwenwe. Tiriso ya maranyana a sešwa a tsentse megama ka go farologana kgatelelo ya go tokafatsa ditirelo le go tlhofofatsa tiro ya tsatsi le letsatsi ka jalo go seope yo batlang go salela kwa morago. First of all, we need to embrace these new technologies. Re tlhoka go amogela tiriso ya maranyane a sešwa go tokafatsa ditirelo tsa rona tsa go dupa dibuka. Re tlhoka gape go ithuta botsipa jwa go dirisa maranyane a. Internal auditors need to acquire the new skill sets and competencies to enable them to audit these technologies once they are adopted in their respective organizations. More than 90
97% of internal auditors. 96% ya badupi ba dibuka ba dumela gore tiriso ya maranyane e tsile go fetola selebego sa bodupi jwa dibuka, mme potso ke gore le fa le dumalana jaana le ipaakantse go le kae go nna karolo ya diphetogo tse. Being inhabitant in terms of technology role in transforming how we do our work is one thing, but are you ready to be part of that transformation? Dikhamphane dingwe di tshaba go ikamanya le badupi ba dibuka ka di ba leba e le batsaya ditlholwa. Mo phuthegong e ya go thulanya ditlhogo, bo maenkgeba ba ikaelela go fetola ka fa ba ntseng ba dira dilo ka teng gore ba tshepiwe ke badirisi ba ditirelo tsa bone. People don't like you because they see you. Badirisi ba ditirelo tsa lona ga ba le rate sentle ka ba le leba le le mapodisi, mme le tshwanetse la fetola dikakanyo tse tsa bone. Ka jalo badupi ba dibuka ba tshwanetse ba nna bontlha bongwe jwa go tsamaisiwa ga ditirelo kana dikgwebo, ebile ba e tlhaloganya gore ba itsetsepele. We have now shifted to an era re mo nakong e baitsanape ba maranyane e seng bone fela ba go ikaegiwang ka bone mo go tsa maranyane a kgwebo. Jaanong mongwe le mongwe o tshwanetse a nna le seabe. is one whereby everybody is supposed to take a shared outcome and a shared interest in the building of these solutions. Phuthego e ya malatsi a mararo e kokwantse badupi ba dibuka go tswa mo Botswana le ba mafatshe a sele ba ba dumalanyeng ka bongwe fela jwa pelo gore tiriso ya maranyane ke yone konokono ya katlego mo go abeng ditirelo. Ke Kantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Mo go dingwe banana ba rotloeditswe go tsena mo temothuong e le tsela nngwe ya go nna le seabe mo itshololong ya lefatshe le gone go fokotsa letlhoko la ditiro. Mothusa-tona wa lephata la dikgaolo le tlhabololo magae Re Setabelo Modukanela o ntshitse kgothatso e mo thulaganyong ya go lebogela thobo ya motse wa Mogapi. A re utlwapego ka Mamusi Seska. Motse wa Mogapi mo kgaolong ya Legare ke motse o bontsi jwa banni ba kaiwang e le ba birwa, mme ka ile ngwao ya bone ngwaga le ngwaga ba tshwara moletlo wa go lebogela thobo. Ba leboga maiteko a ba dirileng mo temong le tshogofatso ya modimo go ba nesetsa dipula. Ngwaga ono bana ba rulagantse moletlo o, mme ba tshwaragantse le go ipelela ngwao ya bone. Go oketsa thobo ya ngwaga le ngwaga, banana ba motse ba rotloeditswe go tsenya letsogo ka ha ba ka kgonang ka teng. Ke ra le keletso e tona thata gore ka go rotloetsa banana go a itumela ga go buiwa ka thobo, go buiwa ka leruo ka gore yone temo yone. Le keletso ya rona ke gore re dire ka tsela e pharologanyo, re dirise le one maranyane tota. E ra le mo ofising a bantse a disitse dikgomo tsa ka a kgone gore a modisare ya monna ya monna e kae ke sa e bone mo sakeng ka maranyane dilo tse di a kgonagala. Gape go na le disupisiwa ka go farologana tsa temothuo, dingwe e le bontlha jwa ngwao ya sebirwa. Re leboga modimo ngwaga le ngwaga re tsamaya mo mothaleng wa borra rona mogologolwane ka tsena ba di dira ka nako ya nna ba le teng, mme kana tiro e ya re kopanya ya re tshwaraganya re le morai. Ke eletsa gore re se ka ra inyatsa gompieno ka go dirisa dilo tse dintsi tse di okang banana ba kgathega ba ba tsenang ba tsena ba ke ba tsena botlhe, mme ba ba tsenang ba tsena jaaka o bona re le ha ba teng banana ba ba itumelela letsatsi le ba batlang gore le bone ka moso e nne ba gore ba motseo. Ke gone gore bona nthotwetse go teng ya gore e re mo ngwageng o latela ngwa temo o e le gore re bona gore itswelempanya go le kananka ka lebaka la gore tota botshelo ke dijo, tiro mo nako ya gompieno ke temo, ebile keletso e tona ke gone gore re bona gore re ntsha ditswa temong tse e leng gore di ka tokagatsa matshelo a rona, e le kganya dijo mo malapeng be ya gona kganya gore re nne le letseno le le gore ra le bona le tsena mo dikgwatlheng tsa rona. Lefatshe leno le mo maitekong a go tswakanya itsholelo ya lone, mme temothuo ke nngwe ya megama e ka nowang moro. Ke ka jalo moletlo o tshwana le o le jwang o ka rotloetsa kgolo ya mogama wa temothuo. Mamusi Siska, BTV News, Mogapi. Mokgwa sekolo se se botlana sa LWETSE Junior Secondary kwa LWETSE re go dira one go thang
a re thuto ga e tsamaelane le ngwana yo senang maikarabelo le botho mo setšhabeng ke ka moo ba tsereng tshwetso ya go kgobokanya bana mo kampeng sebaka sa beke kwa sekolong seo a re maikaelelo ke go ba ruta go ba ruta go itshwara sentle le gone go ba ruta go ikemela ka nosi re go thang o buile seo kwa bana ba ne ba loswa teng go tswa mo kampeng kwa LWETSE a re utlwe phuduhudu re go thang a re kampa e ba file sebaka sa go rotloetsa bana go tsaya dithuto tsa bone ka tlhoafalo gore maduo a bone a tokafale le gone go ba rotloetsa gore ba ka atlega mo botshelong fa ba dira sentle mo dithutong go sa kgathalesege gore ba tswa kwa malapeng a ntseng jang. Ngwana o tseneng ka kgoro ya letsopa should not go out the same as they came into letsopa. Re be re dumela re le letsopa gore leaving no child behind. Ngwana mongwe le mongwe re mo neelwang re lebelele bokgoni ba gagwe re be re ipotsa gore mme rona re ka mo thusa yang. Kgang ye nngwe e be nna ya coping skills. Ra itse gore mathata a teng ebile mathata ga nka a tlogela motho tota hela motho ene o nna a bopanegela le lethata mme yaanong ga re batle motho yo e tla reng ga a kopana le mathata a ba a palelwa ke go lebagana le mathata a teng a ba a itshetlela a ba itse go dila le mathata ana. Go tlhalosiwa gore fa ba tshwaraganetswe ke batsaya karolo botlhe go nna motlhofo gore bana ba dire sentle mo dithutong tsa bone le maitsholo a bone e nna a eletsegang mo setšhabeng. We are building a generation of irresponsible children. Me ga nke re tsaya nako e be re ba ruta gore tsone dilo tse re ba tabogelang tse re ba sokololang ka tsone ba di tlhokomele yang. Motsadi ha a dirile karolo ya gagwe le wena o le ngwana o na le karolo ya gago gore o e diragatse magareng ga motsadi le ngwana sekolo le morutabana mme re dumela gore ha tsotlhe di ka carry-wa out carefully ga gona go nna le kgotlha-kgotlha. Batsaya karolo botlhe ba rotloediwa go nna le seabe mo thutong ya bana gore ba kgone go nna le bokamoso le boikarabelo jo bo eletsegang mo setšhabeng. Pel Puduhudu, BTV News, LWETSE. Kgosi ya bangwaketsi Kgosi Malope wa bobedi o kopile banni ba motse wa Kanye go ema ka dinao go ipaakanyetsa go tla go ipelela kgoroso ya dikgantshwane tsa lefatshe leno tsa mapelo Tebogo Letsile le Colin Kibina Tshipi ba ba tlholegang kwa Kanye. Kgosi Malope wa bobedi o buile se mo phuthegong ya kgotla e neng e tshwerwe mo Kanye mabapi le go ipelela phenyo ya batabogi bao ko di-Olympic-ing le tota ko di-Olympic-ing ba baya lefatshe leno mo mmepeng. Ke tse go fetse Makwinja wa bega. Kgosi Malope a re Letsile le Kibina Tshipi ba tla bo ba patilwe ke batabogi ka bone go ba gorosa mo gae. A re lefatshe ka bophara le ne le eme ka dinao go ipelela phenyo ya batabogi bao. A re ke sebaka sa gore motse wa Kanye o ipele jaaka e le batsadi ba bana bao. A re banni ba kgaolo e ba tshwanetse ba dira go bonala ka letsatsi leo gore le lemogwe mo ditsong tsa motse o ka jaana mafatshe ka bontsi le ona tla ba simolola go lemoga le go kgathegela go itse ka motse wa Kanye. Kgosi o rotloetsa morafe go tla go ema nokeng bana bao ka ditsela tse di farologaneng go akaretsa le dimpho. Kana ngwana yo o tshwanetse lo itse gore yaanong he's an international star ga sa tlhwa itaola jaanong go na le ba ba molaolang gape o na re emetse rotlhe re le lehatshe mo Botswana o na sa emela rena ba ngwaketsi hela le ha e le ngwana mo gae re tshwanetse re tlhaloganye selo seo mme Kanye ke mengwe ya metsi e tlhophilweng gore ba tle kwano ba tla tsamaya le metsi e mengwe mme ba go simolla mo Kanye pele re ipaakanya go tla go amogela ngwana a rona re tshwanetse re mo helo rato re mo amogela mo gae mo a bone gore le ene nya batsadi ba gagwe ba teng mo gae. Banni le bone ba na le megopolo e tla thusang go rulaganyetsa letsatsi leo. Ke hano hela le nao sepa gore ke amogela ebile ke itumelela kgato ye o e tsereng gore etelela pele gore re nne le sebaka sa go supetsa bana ba botsadi le go supegetsa lehatse la Botswana ka kakaretso le lehatse lo tlhehela ka re le motlotlo ka teng ka bana ba re tlotlomaditseng. Ke na le bopaki jwa gore bo mmera go ema ka dinao go gaisa sengwe le sengwe a gore ngwana na sa bereke le Kanye hela kere o bereketse lehatse lotlhe mme rona re le ba gangwaketse bogolo jang bo mme
a re iponatseng ka gore re emela mmago ngwanayo. Leina le la Letsile Tebogo le itsege ko mahatsheng. Mme kana batho ba mahatshe ba heta ha ba bo Namibia ba kae. A galoka ke lo a bua le bangwe ba ba mo rotloetsang ba tshwana le Orange. Ya re dintlha tsotlhe tse di tsena mo kanye. Go bo go nna le board hela go twe this is the village of Letsile Tebogo. Salefo morafe o ne gape wa gakololwa go nna le seabe go baakanyetsa moletlo mogolo wa kgaolo e wa Mmakgodumo Cultural Festival o solofetseng go tshwara kgwedi ya Phalane thola malatsi a le 12. Ke se go fetse Makwinja, BTV News Kanye. Company ya Water Utilities Corporation le lekgotla la Botswana Communications and Regulatory Authority BOCRA ba bile monana tumalano ya go lwantsha borukutlhi jo bo dirisang maranyane e se ka fa molaong le go sireletsa mafaratlhatlha a maranyane gareng ga makalana o mabedi. Mphokele boge puso ya lefatshe leno e tsweletse ka go lwantsha borukutlhi jo bo dirwang ke dilalome mo maranyaneng. Mookamedi wa kampane ya metsi o tlhalositse fa go gokelela ga metsi go dirisiwa maranyane smart meter go le botlhokwa fela thata, mme seo se tlamile kampane eo ya metsi go ikgolaganya le ba BOCRA go ithusa ka boitsanape le metlhale e ka dirisiwang go lwantsha borukutlhi jwa maranyane. Our mandate at Water Utilities is to provide water security. Maitlamo a rona ke go siela setšhaba metsi a sireletsegileng ebile a le phepa. Re tlhaloganya gore diphetogo tsa maranyane di na le go ngoka dirukutlhi, mme re le ba koporasi ya Water Utilities Corporation re kopanetse ditirelo le ba lekgotla la BOCRA le malala a laotswe go kganela le go lwantsha borukutlhi jwa maranyane. Sensitive customer data. So protecting this information is crucial to our business success and sustainability. Tumalano ya kampane ya Water Utilities le lekgotla la BOCRA e tla thusa setšhaba go nna kelotlhoko kgatlhanong le dilalome tse di dirisang maranyane go tsietsa le go utswela bagwebi. We understand very well that realization of a digitally enabled economy will be a product of collaboration between various stakeholders like yourselves. That's why in our strategic plan we place emphasis on collaboration with entities such as Water Utilities. Re le ba lekgotla la BOCRA re ikebedisitse go thusa maphata a puso le dikhampane ka go farologana go lwantsha borukutlhi le tiriso ya maranyane mo go seng ka fa molaong. Or innovators to make sure that we improve on our operational efficiency and effectiveness. Therefore, the signing of this memorandum of understanding with WAC or Water Utilities Corporation is in line with the BOCRA's strategic intent. It is an acknowledgement that the two entities have commonalities that can be leveraged to benefit the nation. Bontsi jwa ditirelo tsa kampane ya Water Utilities Corporation di ikaegile ka mafaratlhatlha a maranyane e ka moo ba boneng go le botlhokwa go dira tumalano le lekgotla la BOCRA go tshwaraganela tiro ya go lwantsha dirukutlhi tse di dirisang maranyane e se ka fa molaong, mme go tlhalosiwa fa seo se tla thusa go fokotsa ditshenyegelo tsa ditirelo. Mpho ke Leboge, Botswana Television, Gaborone. Regi kana Motswana o rile mahatlhanku a itsewe ke moegami ke nnete tla re dinele beng ba tsone siti ke aga kwa RB mo dinakong ka tsa metshameko. Ke nnete. Mahatla anku a itsewe ke moegami, mme gape moroka o sita ka pula. Tla ke go leboge wena Lucia Ramos ga mmogo le Reginald Richardson go bo le di begile ka botswapelo dikgang tsa rena tsa mosong ono. Motswana wetso amogela dikgang tsa rena tsa metshameko nna ke bidiwa hela gote City ke aga kwa metsona tsa re Motshwarela mothusa moakamedi wa University ya Botswana David Katske a re metshameko metshameko e botlhokwa mo go rotloetseng botsogo le boitekanelo go ngoka bojanala ga mmogo le go nna le seabe mo go fetola matshelo a batho. E re a buisa phutego ya babega dikgang ya lebelo la UB Marathon Katske a re metshameko e ka thusa gape go fitlhelela maitlamo a puso a go rotloetsa go fetola boitshwaro le dikakanyo. A rutle go Motsosefako.
Lefatshe la Botswana le ntse le itemogela dipalo tse di golang tsa dikgaisano tsa di-marathon, sengwe se barulaganyi ba lobelo la UB Marathon ba boletseng fa se ka nna le seabe se se tona mo go godiseng megama ya itsholelo ga mmogo le matshelo a Batswana. As an institution of higher learning, we support and take heed of His Excellency. Re le sekolo se se tona sa thuto le rona re tswelisa maitlamo a ga tautona a go fetola dikakanyo le maitsholo. Re batla go bona Batswana ba tshela matshelo a tokafetseng ebile ba tlhatlhositse dikakanyo. Re le Yunibesithi ya Botswana re rotloetsa botsogo jo bo siameng le go tsaya karolo mo go etsa itshidilo mmele. Ka lebelo le re rotloetsa gape le go nna le seabe mo go godiseng metshameko mono gae. The only constant in life is change. I urge all of you to embrace this concept and change for the better. Okamedi wa lebelo le Justice Dipeva a re kgaisano mo ngwaga e ta farologane le tse di fitileng. Actually very happy with our 10K and our 21K. They met the world required elevation for us to be able to host championships. So maybe Mabelo a rona a 10 km le la 21 km a kgonne go nna mo seemong sa mafatshefatshe mo go tla re kgontshang go tshegetsa dikgaisano tse dingwe tsa kgaolo ya Aforika ga mmogo le tsa mafatshe. Gongwe e tla re mo isagong ga ditsompelo di le tla re tla tshegetsa. Re kgonne gape go dira dipaakanyo mo molaong wa tsela fa lebelo le tla bong le tsamaya teng gore le one o nne wa selebogo sa mafatshe ka gore ngwagola batabogi ba ne ba supa fa ba sa itumelela tsela e ne e dirisiwa. that we had in our routes. So we have modified our routes a little bit so that they do meet the standard, the world standard. Lebelo la monongwaga e tabo e la boraro go tshegetswa morago go simologa ka ngwaga 2022. I understand UB has extended their wins to see into it that UB Marathon is recognized as a world standard marathon. I shall Ke tlhaloganya gore UB Marathon ke lengwe la mabelo a mo seemong sa mafatshefatshe mo nakong eno. Ke rata go le lebogisa ka seo ka gore le thusa le lekgotla la Botswana Athletics ha le dira jalo. Mabelo a maleele ga a sa tlhola a dirisiwa fela go rotloetsa botsogo jo bo siameng, a dirisiwa gape ke mabelo a duelang go gaisana le go itirela letseno. A tradition, they are a career to some of our athletes. Lebelo la UB Marathon le ta tshegetswa kgwedi ya Phalane e le 13 kwa lebaleng la Yunibesithi ya Botswana kwa batabogi ba ta gaisana mo mabelong a 10 km, 21 km le la Mamala 42 km. Khomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. mme ha re tsena mo go tse dingwe le kgotla la Botswana Bowling Association la betse tetla ya go tshegetsa kgaisano ya bowling ya African States. Kgaisano eo e regaditswe go simolola kgwedi eno e le 23 go tsena e le 26 kwa lebaleng la Orapa Bowling Club. A rutlwe Victoria Dakin. Moeteledipele wa lekgotla la Botswana Bowling Association Kitso Robert o tlhalositse fa ba solofetse palo ya batshameki ba feta 60 go tswe mo mafatsheng a Kenya, Namibia, Afrika Borwa, Zambia, Zimbabwe ga mmogo le mono gae. Mo palong eo lefatshe lengwe le lengwe le solofetse go romela bomme ba le batlhano ga mmogo le borre ba palo eo. The tournament is played in all the disciplines which is Kgaisano e tla bo ya kareditse matlhakore otlhe a bomme le borre a di-singles, triples, fours le di-pairs. Batshameki ba tla tshameka di-fours le di-singles ka nako e le nngwe fela jalo le ba di-triples ba tla tshameka nako e le nngwe le di-pairs. the pairs. That's how the arrangement is. Kgaisano eo e leng yone e tona mo kgaolong ya Aforika e ya go dirisiwa gape go ipatlela phatlha kwa metshameko ya mafatshe a selekane ko Australia ya ngwaga wa 2026. Each category got 3 medals, which is Mo letlhakoreng lengwe le lengwe bafenyi ba tla ikgapela gauta, silefera le bronze. Lefatshe le le gaisitseng le tla ikgapela gauta, le le fetsa mo maemong a bobedi le tla gapa silefera, fa la boraro le tla gapa bronze. also gold, silver and bronze for countries. Ngwagola fa kgaisano e tshwaretswe ko Namibia lefatshe le leng le gapile dietsele di le 5 e leng seetsela sa gauta mo letlhakoreng la bomme la di-triples ga mmogo le sa silefera di le 2 mo matlhakoreng a borre a di-pairs le di-fours. Victoria Dakin, BTV Sport, Gaborone. Pego eo ya ga Victoria Dakin e re tlisa ko bokhutlong jwa dikgang tsa rona. A ke leboge ke be ke leboge morwa rre Tshepiso Sekolo yona nga rena dikgang tsa rona ka puo ya diatla mme a re di tshwaragela gone ho mme mo nakong ya gompieno a re lebe gore seemo sa bosa se eme ka tsela e ntseng jang.
solofetse go thiba ka bontlhabongwe lefatshe leno ka bophara setšhaba se itse se fa re solofetse diphefo tse le mašeta mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno ka jalo se rutile gore se ipabalele mo diphefong tse mme re mo maphakele go dikgaolong tsa kgalagadi borwa bothaba kgatlheng kwene borwa jalo gare tle bokone bothaba go ikutetse go letse ditshang ka selekanyo sa 12 kwa Tsabong go yang kwa 15 kwa Francistown mme fa mo dikgaolong ka bontsi tse di mo bokone ja lefatshe leno re solofetse gore go ikutetse go le bothito ka selekanyo sa 16 kwa Letlhakane go yang kwa 11 kwa Maung mme ha re lebelela mo tshokologong go dikgaolong tsa Habe le Tšhobe re solofetse gore go ikutetse go le mogote thata ka selekanyo sa magare ga 36 go yang kwa 37 mme dikgaolo ka bontsi tsa lefatshe leno tsone re solofetse gore go ikutetse go le mogote wa selekanyo sa 33 go yang kwa 35 mme ha re lebelela melelo e sha e supang ke mmala o mohibidu e bonala mo mafelong ka bontsi a mo kgaolong yang Habe kgaolo ya borwa le borwa ja kgaolo ya legare ha re tswela le seemo sa loape re lebelela ditoropo dingwe mo Afrika re solofetse re ko Antananarivo, Dar es Salaam, Nairobi le Luanda go bana le dibata tsa maru fa ko Gqeberha le Cape Town re solofetse gore go thibe ka bontlhabong go na le kgonagalo ya pula gona kwa Gqeberha fa kwa Windhoek re solofetse gore e be go apogile ka selekanyo sa mogote sa 20 kwa Antananarivo kwa Dar es Salaam ka 31 mme ha re lebelela ko Nairobi gone ka 27 re ntse re tsweletse le ditoropo tsa Afrika re solofetse re ko Addis Ababa le N'Djamena go nne le kgonagalo ya pula diphefo di kgadimo kwa Monrovia gone re solofetse gore go thibe ka kgonagalo ya pula ha re lebelela ko Khartoum le Tripoli re solofetse gore go bana le dibata tsa maru go apogile kwa Cairo ga mmogo le kwa Rabat ka selekanyo sa mogote sa 20 kwa Addis Ababa kwa Khartoum ka 43 mme kwa Cairo gone ka 41. The ATLF, ladies and gentlemen, therefore, lends impetus to African tourism sector recovery plans, which include a set of interventions designed to protect and rejuvenate supply